molekani wa Shebe Mabena yo e le go moima yo a le go gausi le go belega o be a le magareng ga batho bao ba bego ba tletše ka kgorontsheko go thega seopedi seno kgalala ye ya mmino o lebane le dipharamolato tše senyane go bala maetekelo a polao go betha ka nepo ya go kwiša bohloko go swara poa o itlhamile le go swara sethunya seo se se go molao magareng ga tše dingwe go lengwalo la go itlama leo le badilego ke ramolao wa gagwe o re ke yana a hlokometše go lapa la gagwe le la gabo gomme o re o kgopetše go diragatša kgweding ya sehla sa matsolo a morena ka moka ga yona. My partner is currently unemployed and is heavily pregnant, expecting to give birth during the first week of December. She resides with me at our home in Bendo and is wholly dependent on my financial and emotional support. Seopedi se sa mengwaga e 30 o gana melato ka moka ebile o re a ka se tšhabele tsheko ge a ka fiwa beila. I am prepared as a bail condition to surrender my passport and undertake not to apply for any travel document nor leave the country without the written consent of the investigating officer. Go le bjalo monyakišiši wa molato o gana gore Shebe Mabena a fiwe beila o re rammino yo o thuntše le go gobatša yo mongwe wa balatedi ba gagwe bao ba bego ba mokgantšha ge ba mmona ka polokwane. Your Worship, the bullet went through the headrest of the driver's seat. It hit the passenger on the right cheek, causing the damage to his upper jaw, the tongue, and immediately he fell unconsciousness. Shebe Mabena yo Kgopelo tša gagwe tša go diragatša mo sehleng sa matsolo a morena di tletše go wa go falala o tla tšwela pele go dula ntlwana susi go fihlele ge a boa gape pele ga kgorotsheko ka la seswai kgweding ya December la ke Kgopelo wa ditaba tša SABC kgorontsheko ya maseterata wa Polokwane.